Саха Республикатын Сурьячыларын союғын чилена, жұрапчы литературны тимсүй салаячыта, Риме Иннокентьевна Корякина, Хотуна, көміс көйе историялара, кенігетін сүрақтанита алтыны оан ағыз күнігер айылғы народ айымнетін жетігер улустаға кен библиотека тәрәхіннен ұйтылына. Көрсүхүүгө кыттыыны ылла Саха Республикатын Сурьячыларын союғын бәріседәтілі. Саха народный сурьячыта Иван Васильевич Мигалкин. Кенеге сүрақтанитигер Иван Мигалкин аяттыл алгыста хартыгынан онна айыр кутта Хотуна Римма Корякинаға аналлах кенеге выставката турда. Выставка кәлбит алжыттар болгомтолорун тартта. Бәғат түскінден кепсәнер. Мен Римма Корякина Хотуна дем мен чорапчы литературный темсүй салаячы табыт. Саха Республикатын Сурьячыларын союғын чиленебин. Бу бүгүн меха йөрүләк күнем саңа кенегем оголорган Аллага история кенегем сүрәктәнита болар. Бу маны мен оголорган амын терапевттерге, уяннарга, үлеләргә улахан тохалак болу дигән санаттан бugündәге историялары сурыйдым. Историям усай сүрүнгөр ойдара Саха серин кырларын тухамытым киллер персонажтарынан уанна самай бәйәм бу историям исқаһанын тухай история өйрәтәрен нүһүлгән тухтарынан цитаталарынан кергәтән беддим кине улахан тух бу сурьячылар хубуманны историяны ахтахана холобра бу хаманын бүгүдө курулду бута история тухтуунан кәстенәре хаманнан сразу билләр үйрәттәр бит, оны туханным. Оннан бүгін бу беһә кулахан йөрүләр күммит, чорапчы битгәр. Кенеге бит сүрәктәнита, беһә Иван Васильевич Мигалкин, Саха народный сурьячыта өлдетте кәллә. Амбастан чорапчы бугар уярын анна түгәр келесе җибәтә. Онтанла олу суларыйда бу олоктактар чорапчы булып селдә Сурьячылар тақсыбыттара, төрәбіт народтарығар еңлік білді біттара. Onun en көрені олар төрәбіт тұлғыннан үшөйдік саңарар, үйерәқта жон болу лататығыткер бағарабын. Оларғанан сүлбеттен тақса кенген оры бұтын бары талту тақсаны, оның сүрүйлеті ұстуын, бұл әдер кән састырыптан қолыбыр мен 13 бітті оры бұты, эти биһем бесыланнараттыга onun hem Suriye belediyelerine kırcağızlar tustlarının kepsi yüreğine katete. Бүгінгі книге презентация туғына кәпсейді. Бүгінгі книге презентация ден олаты білейінлері книге туғынан кепсеті көріпчі бөліген олықтаға Риммен Иннокентьевна Корякина отуына Олус үшөйді оғарғана қоғанлары, кәпсәнлері историялары Сурия, бұл бұйыл сайын тақсыбыт история кенігеттен. Төрәбіт тыл кәретінен, сүметінен Сурия бұл кенігеттен тоғынан кәпсәтек бүд манна оғылар, ұлақан жонлар, бұл кенігет оғынан кәпсәті кәлбеттерден өрәбін, оның олықтауқтырғы мақтаныбын. Вера Аполловна Платонова, улустағы кеннеме библиотечный систем директора, Римма Корякина Хотуна туғынан кылга сақты оңырда. Улус жағалтатыттан Кронникова Мария Филипповна, бағылығы социальный вопроска солбуячы, Павел Петрович Федоров, Сомого, Российская Федерация сурьячыларын, журналистерин союғын чилена, Римма Корякина Хотуна, Иппи Дуола Юмшанов Иннокентий Сергеевич, Саха Республикатын орта профессиональный өрәқтәһенен туйгуна, Дмитрий Данилович Красильников адынан Мугудай орта сколатын директора, оны чурапчы литературный темсүй чиленнері. Бу бүгүн кәлбит бешинем дем бу саңа кенеге хүрәктәните болду. Бу тәрәһен түнен кылгысы кәпсәнәре. Бу Римма Иннокентьевна Корякина Хотуна чурапчы литературный темсүй салаячыта. Мен бәбер библиотекага мен Мугудайга илгеден литературный темсүләк бит. Оны халаябын олихин бәбәб дигәр мандык сылҗаһан, мандык кенеге хүрәктәнтер курутын хылҗаһабыт. Onun bu bugün nahaçuga keniga tağısıda oğulurganallah kömüskö hüye istoриялара diyen. Onu interehirgəmin bu körə iste onu bu Римма Иннокентьевнаны ытыктан келен турабыт. Бүгінгі книге презентациядан кырдык сергенер. Bu kniga prezentatsiya tib bullana bu
Рима Николаевнаны, Рима Накентьевна бу чурапчыга киит болан келияттен билебин. Онна бу келин хылга наха шуйты күскә тахсан кохан баутын хуруйда. Наха чу күстә коханнар хуруяр, хоргорлык 90 эркеһи хуруяр дудия курдук. Олого чу коханнар хуруяр. Онна бу келин огога аналла историяларга хирбититтен мин наха беребин. Билин хакалы история опсынан агаяк. Онна бу ога агар болутугар. Огога да надала гоны төрөппүттер бу мана көрөннөр ааганнар олоргар. То ого наха шуян алла огорен аллах наха шу историялары ки үтөн огону элбака беретер историялары хүрүеннер. Мақта. Бүгүнгү терәһен туһунан кылгасы кепсәңити. Бүгүнгү терәһен тунте битим кондук народный хөрәчен кытта билсеһи көнтөлүнө хөнүсти онна сагасын хөрәчен союн чирияне Римма инекетүнө корякина саңата харбут көмүш сторилар сага сүрбе Осторияны книга горанта хадда оны сүрәхтәһен булар. Онда билинде ырыты булуга тылытыктары саналарын lösяктары. Бүгүнгү терәңе бу беги отон самай оглорго бир улхан хуриятчыбыт бу бир өсө бир кинегете үрәхтәните булар. Онна бу Римма Никентьевна Карякина бу иябит бу кинегетигер көмүш көйө историялары ден кинегете сүрәхтәнергер билгин эми айтанадылар. Мария Филипповна этте Иван Васильевич Мигалкин бейтинен калаҗар. Оны ул кален бейлерин туссаналарын, тус этилерин, онна бу сака чатыгар, сака инники кескилигер тух инники көрүләхтәрен, онна бу кинеге тухка кинләре сайыннарын, тухка инникиге жолуарын этен үйрәтен оглыгы тиимтие боларын этен чөйбайды кардылар. Улус алақтақтыра аяр кутта хотуна Рима Карякина көмүс көһөйө историялара кенегетин күн сирин көрбүтүнөн агырда тыллары, бага санааларын оголорго наан сурыян тахарбытын көрөөчү жүүлүгөр үрдүктүк саналатылар.